Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. 17 ta' Marzu, llum hija l-festa ta' San Patrizju, festa li bosta żgħażagħ jinżlu San Ġiljan u jiċċelebrawha flimkien ma' sħabhom. Marzu Marzellu jaħraq ix-xadba u r-rixtellu. Hekk jgħid il-Malti u għall-festa ta' San Patrizju il-ġimgħa ttemp tbissem lil bosta, partikolarment żgħażagħ li rħewla lejn San Ġiljan biex għall-ewwel darba wara l-pandemija jiċċelebraw din il-festa bil-kbir. Il-festa hi waħda popolari ferm madwar id-dinja, meta bidu għalija fl-Irlanda fejn fil-waqt li jiġi mfakkar il-qaddis patrun ewlieni tal-pajjiż xarba birra ma tonqos. Minn kmieni wara nofsinhar bosta Maltin Awċin u anke barranin jew jinġabru f'San Ġiljan bil-bis aħdar biex jiċċelebraw din il-festa b'xarba birra flimkien ma' sħabhom. Kru ta' One News żar San Ġiljan wara nofsinhar e kif kienu bdew jinġemew in-nies. Saqsejnihom kif jiċċelebraw din il-festa. Inna ma niġi minn qabel il-Covid u pjaċir ta' vjeru, għodu ma bida xejja, u diġa pjaċir ta' vjeru. I mean, we just get as drunk as possible, and that is the best thing to do. I think this is the best way to celebrate it. Definitely, this is great. It's so busy. Everybody's made the effort, and it's grand, huh? Noħroġ mal-bib, nara xaw u xmawx. Nixarbu. Today is the first time for us in Malta. It's amazing. Ma naqax ukoll nistaqsuhom jekk wara kollox jafux min kien San Patrizju. Jiena ma nux minn kien San Patrizju sewa, jiena San Ġorġ nuf minnu, għas-tinnaħta San Ġorġ noqgħod. Naf li kien patron tal-Irlanda, oriġinalment Skoċċiż imma. No, but we just celebrate anyway. I'm half Irish, half English, and I think most people celebrate Patrick's Day more than St. George's Day, actually. It's always a thing, and it's always a grand day. He drove all the snakes out of Ireland, but apparently it was all the Druids. So it's quite like a religious thing. So actually we should be celebrating it. Cultural appropriation or that. No, San Patrizio. St. Patrick. Skont kif tgħid it-tradizzjoni San Patrizju mar lura l-Irlanda wara li kien inżamm bħala skjaf, hemmhekk beda jikkonverti lill-Irlandiżi għall-Kristjaneżmu. Jingħad li dan il-qaddis mitpropju fi 17 ta' Marzu u għalhekk id-dinja kollha tingħaqad katina waħda sabiex tfakru bix-xorb tal-birra u l-kulur aħdar. Il-tradizzjoni tassoċja l-kulur aħdar ma' dan il-qaddis għax jingħad li San Patrizju kien juża x-shamrock, il-pjanta nazzjonali Irlandiża li jkollha tliet werqiet fuq kull zokk biex jgħallem lin-nies dwar it-Trinità.